बे समाव स्टुडियोआव आं सन्दना इस्लारि कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देबोरगावआव मैया मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो। मैया कक्राझार जिल्लानि देबोरगावआव थानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जानाय फ्रेशार्स प्रग्रामखौ नायनो फैनाय सानै सेंग्रासाया देबोरगावनि फाख्रिगुरि थांग्रा लामायाव गंसे डाम्पार गारिजों सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमाजानाय सासेनि मुंखौ लैथोमा बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा कक्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय नाराबारि गामिनिमोन। लोगोसेनो बिथाङा दासान्दि एम.कमबो फरायफुगासिनो दंमोन होननाबो खौरांगिरिनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। आरो लोगोसेनो जिउ गोमाजानाय गुबुन सासेबावखौ गेरेमसा सोरगियारि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि आनन्द बाजारनिमोन आरो दिल्लीनिफ्राय इन्जिनियारिं कर्सखौ फोजोबना फैनानै दासान्दि न'आवनो दंफैथ'योमोन होननानैबो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। তাৰ মামে হয় গাৰ্জেন হিচাপে আহিছোঁ। মোৰ ল'ৰাটো ভাগিনটো গুৱাহাটীত কোচিঙৰ কাৰণে আছিল, তেওঁ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে। তাৰপিছত আজি 1 তাৰিখে বন্ধুৰ কোকৰাঝাৰত বিয়া আছিল। তাৰে সি দুদিন আগত আহি বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত ফ্ৰেছাৰ্ছ বুলি চলি আছিল, তাত চাবলৈ গৈছিল যোৱা নিশা। তাৰ পৰা ঘূৰাই আহোঁতে ফ্ৰেছাৰ্ছখিনি চাই মোটামুটি 2:30 মানত ঘূৰি আহোঁতে দেৱৰগাঁও সেইখিনিত ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফ্ৰণ্টৰ দেৱৰগাঁও সেইখিনিত ডাম্পাৰ এখন ষ্টেণ্ড হৈ আছিল ৰাস্তাত। তাৰপিছত সিহঁতে ঘূৰি আহোঁতে এই ডাম্পাৰত মানে খুন্দা মাৰি মানে অন দ্য স্পট ডেথ হৈছে। তাৰ নামটো আছিল গেৰেমচা স্বৰ্গীয়াৰী। তেওঁ দিল্লী ৰায়পুৰ না বিজয়পুৰৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ 2020ত কমপ্লিট কৰি আহিছিল। এজন লৈথমা বসুমতাৰী মোৰ ঘৰৰ মানুহ হয়। যোৱাকালি মানে বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত ফ্ৰেছাৰ্ছ ডে আছিল বুলি ফ্ৰেছাৰ্ছ ডে পৰা আহি থকাতে মানে দেৱৰগাঁও ফাক্ৰীগুৰি ৰাস্তাত মানে এটা ডাম্পাৰ গাড়ী বিয়া হৈ আছিল মানে তাতে মানে ধাক্কা মাৰি মৰি গ'ল। দুজনৰ স্পট ডেথ নেকি? দুজনে স্পটত হ'ল। ক'ত ক'ত পৰিছিল এনে আমাৰ লৈথমা বসুমতাৰী M.Com কৰি আছিল আৰু এজনটো মানে দিল্লীৰ পৰা মানে ইঞ্জিনিয়াৰ পাছ কৰি আহিছিল। দুজনে মানে নৱোদয়া বেচ একেলগে আছিল। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर कक्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।